Ne yenjiembe centru nibokiti matheta ni kuthuka kwa mirandi mwanya ntereu kwa ngerekano irasi kuthuka na kinya barabara na muno nara kwithira nendi kwina bata ntere chia kuitania kiri ntura mwanya wondine ubwite amwe na kwithira wondi iri na atongere benewe Tamiru ni areo munini wa speaker niwe Mwendali barua uti maendeleo bethira bakiona ntereu na kinya mbunge wa ntereu Adan Kili aumitire utereu nende ne bakuromba atongire bakwe yamwe no chokanire mirandi mwanya irio mantu igi barabara na skuru kenda icio kiukira na wita na mbere. Kariba churui wondi ya njia gicigo mbunge Kiegembe Centro ibebumirite na otariria Kinyamara kira gwigitwe bekurukira nterino araba ugite atongori baba athurire na kura cia ibaba teyanirie bagitaragiria kuthukanga kwa maskuru nuntu gutiri irasi bithongia na bomba kwigwa bakithomera mwanka bioro birana baba batumagira bikari nagi muno kagitani karabatariritie kuthukanga kwa barabara ya churui ire watanitie antu banjia na antu bakangeta muno arutwo na arimu gwigagwe bekurukira Kinyamara kinene muno barabara nieno kumania na mwera ora wintere ino na gutire karabati ya kuringaniria kagita karakurite itwatene no esimu abeto bonde lwele Kinyamara yoyo ya yongwa na arimo bakilaira bairi ongo nyana ana beto kukokura bato na otara skuru nanga umwanga ntuko oskomia gathira skuru eingi to empio ngo twathanu to andani kele na ire mo akara mundu atetwa na Rwanda ruonde antu bakoro Rwanda ruonde utiginya uchindi chibaga tutona twagwithirwa ndarase ari mubaitira baurete gurete atona gogilira na bambuka ciande benjanyira nkulie ende untumbani na ntene imani thirikari baugite ona kuja kuigwa ntere ino bena deputy speaker kiri assembly ya Miru mubunge na ngavana bataga na kuona maendeleo bateyanirwe takanaga ntigwa ona biwe tombusunikete sana nonto wa kwithirwa tute maendeleo ntoreto twina ma MP twina mangavana na MCA no kuibwa na onde enda kwa ndomete omana omene ba murungu ate kuonekana kinya kwa mwenda yoyongwa yoyo derana ndo bonde na bate kuonekana barabara yongwa sendire kwa mundosi rongoro ya uro nene na ne beterana bibiki na seri beterana na ari mbe na mana na bibiki na sendira ngare ya kola ko ya tiere nyari mo bongwa au mwari ne yo rongoro ro ko kirangi toka na mau na sendira nge barabara nge ndakwera one time Tora masani tudhure asiari na mugambo mo baugite atongore babukaya kwibati bathondekera barabara ino mwankani wa 2027 umenya bakabonia bora machweri monere kithimani ne barabara ye nkona barabara undite kubwa nuntu bakuthuite thurite viongozi ntikumekithia ne MP burite kubwithika kithia ne MCA lakini muntu ro burite kutharo aimebwithia ukekuthana kumianeke aburite ukirorwari akeya mebwithi mbere tutakinya 2027 nuntu ukekutha 2027 yakinya tutina barabara ya unkuma sukuru na kanisene one time oinde enda kwarethi manto one time no kuona manto yeuto kwarethia ndena na batano sukuru na nte kone kinya mo to yo tutethia sukuru eu no nto bebe kora bebe ngo tukuta sukuru nkiripotera Weru TV gicigo mbunge Kiegembe Centro mbitagwa Duncan Mwathi Otone kanya kambere kakunoka tuchokera ni ronoro mwanya harakari bethirite bakiurwa bure njira mwanya cia kwebuka mamba ya koti.